Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kusuh ke Imran Athe ber. Kusuh ke Imran Athe yang na dipat bergaji urun panai urun thuk ah. Ni tam. Uni tam. Puak ka pegah kawan Malaysia dah. Wat tam. Tamnyo tam je mta dengar ai. Gaji yang kotak 6. Kamu tak ke ulai Malaysia beta ka tak ke ulai ro kai na Aceh. Ber. Nhau pergi video lom, jamun nak pergi dia. Nhau pergi lom. Buat piana. Hai aku dengar kayak kai nah. Kamu ini Malaysia hai aku dengar kayak kam di ro ai ngiang kayak kai mana the yang na di Aceh ni noka. Akabela Mualim, Malik Mahmud. Kabela ka. Jika tanya bawa Aceh zona yang dukung ka. 15 dolar lebih kai Imran saya kira ke. Ha? Hana Bandera di Aceh dengan apa apa. Ke kalau tak rumah gam tu. Kena je kuja. Anak kau apre dah ho na anak kau lili lebu Jawa lagi pakai na. Ka Imran the kang kututot ka long kudu wa Aceh. Ha. Tamnyo tam je pre-pre ka kutum ka hang ka peti. Ha ba nya hang ka peti ka kau punyo 3 meo ah. Ka pegah ke wa mabuk, ke wa chua ka meng ka pegah. Wa chua ka meng Aceh ku pleng Malaysia, le PS de bo tutup plung Malaysia, le chua ka meng go. Nak tinggal ke ka peti tu ya. Kah kututot Imran the. Ya, daerah Cunda, daerahnya nitamnya ko jaingan kilongan. Kah daerahnya ka wit-wit. Kah bek ka pegah ketam je. Kamu no hana tepu-tepu no. Kapres kah kutum. Angga petih ka kalian. Mbak pegah apa kau cara? Kakau punyo 3 mio angga petih ber. 15 ton kali lebih kira. Ilo wajah udara acit. Kum kaweng na wajah udara acit. Belo wajah dimu. Kum kaweng na wajah udara kah tupat ke. Angga petih kapres. Kai merata bele tha ka peti tu pegah. Buci urang atian na betul mandu mutoi da urang ngeci nya buci urang pegah buci urang atian pegah mandu mutoi. Cuma ji terlibat dengan ulama lah guys. Nyok pada yang nanangan berarti bagrum nyo berarti bagron aja nyo kasir dia berarti kakireng ke si Imran Athe nya ya. Ji hakang ku tetap bet tam nyo tam je ji kunut tum. Ngamban. Ijah utat iji bayak keung ke ke pancuri kameng. Pegah ke pancuri kameng berarti leuh kucu kameng gak beda Aceh. Kuplung Malaysia. Benda hak pu bengai Imran Athe kadang apa. Wa bo tetu. Hujur ke? Oh ka bangai. Alah Imran Athe ya. Kapre Imran Athe ber. Nya pu bengai dah yang rumah hujur ke apa. Ika kali pengung Jawa kamu ana mulia pengung Jawa kan. Ka kali aju pengung pui ke Malik Mahmud. Mualim. Nah, ka sokong laju. Jika tanya tak padupna pendukung urang Aceh ke tingan ke ti Mualim dengan ti Malik Mahmud. Jika tanya tak wa Malaysia mungkin mata Malaysia hana dukungan kenan. Cuma ilmu masalah-masalah partai-partainya hana mpo mana kutoh lo. Cuma penghinaan kah kita hati ku. Nyo ku pegah ti merate dia apa? Kah bek ka pegah ketam je diedit kah pegah menoi pegah mede. Nyan kah sendiri. Nyan kapu bro ti me thonan ni kun abu ci urang tiang kapu bro urang cu kameng rupa jika urang cu kameng. Don padu ko peteng cu kameng ngan thon ngan cu kameng ka pegah go cu kameng merasa dro ka cu kameng. Ka pegah go cu kameng ngadong kameng. Anakah pencuri kameng. Alah, hai merate. Ni nak pelemah si motor lah mak gok terus. Nyanduk lah motor video. Pak yang kahir tak kah teman. Ada mahal si motor no terus. Nyo ku pegai merate nyo tulung dia ngan nyo berarti. Nyana kan nak bala berarti video nyo ka bala. Anak nak bala ka dengar. Tak kit hati ku dengar watai kap keun. Watai ku pudi biak videonya ka pegah ke bo tertu. Ka pegah ke lu ku cua ka menggok ku plung lah dia. Nya biak tu abah ka. Rupa jika urang cua ka meng makaji. Iluk ti dro. Tanya wa cua ka meng, urang pegah ke cua ka meng. Ka si Imran tak tiga berapa? Murukok kalau jadi pek. Ya, nya ku pegah bakah menate ya. Nambah. Bek pegah pertetam nyo tam je. Awak tam hanai pegah apa? Kapres kah hitung.
Awak merambat ada pirukok selama Yang hutang ku pegang. Tu selama ili tapak ki malik mamu dengan malik. Yang tegaknya saliam daripada leung bekah yang rata ya. Haba ka jaga bacut, tutu ka ingat bacut. Bet le tha ka perbe tu kau. Mungkin kah hidro kata gai. Kah hidro kata gai. Kuno ngiang tau ngangan kah. Cikah kata gai yang nak perbe tu nan. Tau ngangan ke. Hana kan? Dia lebih luar dengan baju bu. Kaji. Nya hanangan pajobu lake rakyat ke. Bek kat pubruk rakyat ke. Bek kat pegah tamnyo tamje yang nam nasia kanyo kaji. Imran batai pirukok selama tong malik mamu dengan malim. Nah. Angkanya di pirukok. Di pirukok mendah anju je. Kamu yang nasia ino anak ku harap awak ka. Anak ku pubruk awak ka tapi ka tem keun ke kamu nam nasia. Muboh kampung mamita rezeki ka pegah ke pencuri kemeng. Anak ku beun mentang ku tinggal dengan wainong ku deh ku jam nasia pegah ke pencuri kemeng. Kah aku ingat kah kudam mana balasan ke kah tetap. Anak kapate kakoh punyok tigamyo. Pukul 3 ka bawah Honda, pukul 3 ka bawah motor. Kah akan tetap pui cunda, pui nisam yang kah tetap. Nyan dong buka. Tigamyo but. Amban, tapi hanayo mungkin. Guna kaduri awak ceh di muka Imran. Angkanya kan. Bek pegang gamro. Tali mentang ke. Nyo kat tolong tiar dah kamu ngaman anak bapa yang hero tolong kirim dah. Anak kabi kamu anak puan Videonya berarti bui jemput di perhatian. Kamu cuma aku belum ya walaupun belum. Gajeknya kan. Mbak berarti dah balasan pada haji berarti. Tak balah halau mungkin. Jet. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawin awal salah, kawin lambat salah, tak kawin salah, dah kawin tak ada anak pun salah, anak ramai pun salah. Hei manusia, kau nak aku kahwin dengan lelaki hang ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syedra lun yang bahagia manum. Katrip lun hana lun peterbit video. Karapna 2 minggu sampai sahabat Tuhan. Nah, jadi dalam videonya yang pada lun pesampo karena nalun kalon video si Imran Pase. Ya, nyo khusus ke si Imran Pase lun pegot taboh tu behana saga pi karena tuduhan adunyan kamu macam-macam ke lun. Ka bertubi-tubi di bawah fitnah hati lun. Dari tahun 2019 sehingga tahun 2020 nyo. Jadi adun mata saruk pancuri kameng yang pernah menyerah. Yang jino dijak mengaku droi sebagai anggota agam. Yang setuju anak bajingnya kalau pernah dimenyerah. Yang kalau pernah dimenyerah. Yang dengan Bang Leman Ulea Pulau. Baik salah abad Tuhan. Kalau dimenyerah binatangnya. Yang dilindung oleh si Kamarut yang bekerja sama bak kau pasus tun si kurung peluhan. Yang hoka si Imran Pase pancuri kameng mata saruk yang. Pu ka dipegah gelun pu awak paje hubui. 2 minggu 3 lun paje hubui dipegah lagi pu 3 minggu 2 lun paje hubui. Nauzubillahi min zalik ya Allah ya Tuhan lun. Demi untuk kagapai subscribe hai Imran mata saruk pancuri kameng. Demi untuk kagapai subscribe kajit fitnah atih lun. Kajit fitnah atih bangsa Aceh likah. Kajit kun likah ke bangsa Aceh 7 boh keturunan. Memangkah anak bajing ia boh gaya berhadas ia boh kem. Kah Imran Pase pancuri kameng. Kah awak menyerah hai anak bajing. Yang kah pancuri kameng awak dipoh tahun 2017 di Alu Papun. Kah awak Alu 2. Awak Alu 2 Nisam dipoh le awak Alu Papun. Kah kacu kameng. Kah kacu kebua. Hai anak bajing. Tuduhankah yang katuduh kelun memacam-macam bago dan jai detat pu yang keluh kabar fitnah atilun yang namun hai kabi bukti saboh bukti pun. Pu yang hana kapegah lun ino tinggal sajan Cina, kapegah lun dipo, kapegah lun kujip minuman dikarenakan muka lun mirah. Nyo kapegah lun pancuri kameng, kapegah lun pancuri udung, kapegah lun pancuri boh mamplang dan bermacam-macam fitnah yang kalayangkan nyo kapetebit dalam video kapegah lun ku pajuh siabui. Nauzubillahi min zalik ya Allah ya Tuhan lun. Pakon menangkah meran mata saruk. Demi bak kabila urung dalim ke hai jahanam, hai paleh, hai mata saruk, hai anak bajing pancuri, hai pancuri kameng. Pancuri kameng wote kapega video live nyan kacamata bum gento tigogo. Dari ton bandame nyan kacamata kapake tuan ton 2020 nyan mentong kapake kacamata. Dia busi ka 1000 boh kacamata ka dipake.
Dari terus ton kena. Tribaya boh kacamata kalun pakai. Kacamata kaganto gede hagam hai. Jadi hana suah kajak pegah. Lun tinggal sino lamua kameng ya. Lamua kameng lun di sino na harga saem. Na harga saem pemakaian lun di sino. Saem rupiah. Nyo lamua kameng lun di sino. Nyo bak lun duk tinggal di sino. Jadi baik kap saban label kah ngo label lun hai meran mata seru. Hai meran mata seru pancuri kameng. Baik kap saban. Pemakaian lun ngon kah ana saban hai binatang. Taboh baje ke pakai hai meran mata seru. Leher bulun kah lih lubo apa ya nya. Hana lun pegah sot tegi pun lain. Taboh silua lun pakai hanu bajung. Put bulun ka kerja sinan bak pia hanu bajung. Hana lun pegah pun lain. Hana dusta lun pegah apa. Hana bong lun pegah apa. Kenyataan pun yang lun pegahnya. Nyo saboh video khusus kesimuran mata saruk pancuri kameng. Ke perkara anu bajingnya yang dia mengaku draw di sebagai kombatan gam. Padahal anu bajingnya awak pernah menyerah. Awak menyerah masa komplit ngonsi raman. Ngonsi leman. Yang ngon bang leman di menyerah. Behana depu di punan kan. Di lawangsa. Di kawasannya. Yang anu bajingnya yang di menyerah yang. Dilindung oleh si Kamarut yang bekerja bak Kopassus Tun ti Gunung Peluan. Yang dua di awak menyerah pu dia pegah pukul-pukul mai simuran mata seruk pancuri kamengnya. Macam-macam fitnah yang kau ditebarkan kelun namun sebuah bukti hai dibuktikan. Yang nanu bajingnya WA lun di blok, Facebook lun di blok, Instagram lun di blok. Pakon handi buka ada mudah menyoji secara gentle. Karena haji berdasarkan nanu bajing bijih pancuri, ya hadisnya nanu dukun, ya hai dukun, ya simuran mata seruk. Dia saban ngon ke nanu bajingnya. Pukai apa saban lun ngon kah gam. Ike saboh pakaian ku pakai pakaian ke nanu bajing leher bulun kah kerja sina. Saboh pakaian ke pakai leher bulun kah kerja. Nyoban merang ku pakai merang. Hai merang. Hai merang. Saboh Honda King bro kah yumu. Mentong haji yo. Yang murang nyoba simuran mata seruk ke pelumah riat bah. Saboh nyolong pakai yang saboh Honda King bro ji yang. Padung Honda King ji yang 7 juta. 7 juta pun 8 juta. Saboh pakai alung dekat. Hana lu pegah pun lain. Dia pegah pukul-pukul mali simuran mata seruk pancuri kameng ya. Hana kekiban pemakaian lun di sini agama. Kapke lun pancuri pu kalau pernah nyobe ku karek kalau pernah lun terlibat pancuri hai binatang. Pancuri kameng hai binatang meran seruk. Anu bajing ia boh bui. Kasikat igo-igo kile wate ke pegah haba. Kasikat igo-igo kile wate ke pegah habanya hana ku pegah ketika sikat igo ke si bulun kah kerja hanu bajing hai. Sikat igo ke pakai si bulun kah kerja hai muran mata seruk. Ku bluetooth igo kah yang baik kuning ke baik gaduh ke pip tabe hanu bajing. Baik gaduh ke ba fitnah kelun ke pegah lun ka ku payah hubui jino. Ke pegah lun dipok, ke pegah lun dirok. Mu macam muploh go fitnah atih lun dilayangkan le binatangnya. Tapi saboh bukti hai dibuktikan. Pudia pegah lun ni sini lambu kameng ku tinggal. Ike lambu kameng yang lang grepuh menyaji pegah. Nayung harga saem menyepeng rupiah. Peng rupiah saem. 3 ike aku pakai 50 juta dari yup sampai kaki. 3 lun ku pakai. 3 lun pakai, lun tray, lun pakai pakaian lun haimuran mata saruk pancuri kameng. 50 juta bak tubuh lun. Yang 3 lun pakai. Benar ke depu lekah muran pasai. Baik kap sabar lun ngongkah. Ike sigo aku pakai paling kurung tat ku bak tubuh 10 juta, 20 juta. Nyan ban ni lun ku pakai pakaian, nyan ban ku pakai silua, nyan ban ku pakai. Hana apa ceh lain. Hana dekebo ku pegah apa. Ku harkat ngku belo pakaian sagai. Ngku belo pakaian mewah-mewah sagai lun ku harkat. Baik kap sabar lun ngongkah hai muran mata saru. Kali ku pegah lagu saboh pakaian lun pakai leher bulun kah kerja. Leher bulun kah kerja tina leher bulun kah lih lubo berhala tina leher bulun kah lih tapak si molim tina hana kakiban pemakaian lun di sini wahai gampak hai gaji kah yang tikat igo ke sang mahai tikat igo ke pakai mendam hai muran mata saru yang gaji kah si bulun leher juta mahai tikat igo lun pakai mendam hana aku pegah ke lain hana aku pegah thot pakaian thot tilu thot tikat igo sagai aku pegah anu bajing keluh got tatga katebar fitnah muran mata saruk pancuri kameng anu ia boh bui keluh hana ketrui ke soke lom ke anu bajing hai kak sabar lun ngongkah kayak action draw ke kayak pegok video live lang motor na motor bro nyal motor pinjam pihak tagok dia tang kota hewan kak peti mangbung pu peti mangbung yang kacamata kamu thon ka yang saboh hana mengento
Mangkai apa saban label lun ngo label kah. Ke kamu riba aku pakai saboh kacamata ke pakai pi saboh Honda King bro kah yang nium. Anak ke pu dro ke? Ha? Pu aku pelemah dia. Ha? Pun apa aku pelemah ba video le hurang yang kali lum pelemah dia ba video le. Ha? Kali lum pelemah. Ya hana lum pelemah jium lum pakai balung pakai. Yang jium lum pakai nambah Honda King ji pakai. Yang jium lun pakai. Kalau kiam lun pakai 2 boh Honda ji ya. Puji de pu koma di. Ha? Filu ke pakai. Ha? Thabo Honda bro ji ya. Ana di tu pudroi wathe di pegah ba simuran pacuri kameng. Munyo ana peng ke anak bajing hai ka kirim nombor akaun bank kena balun. Baik male ke anak bajing baik gaduh ketebar fitnah untuk ke mita sensasi ba masyarakat Aceh. Kai tuli le bangsa Aceh ka hai muran mata saruk. Ti kurung 8% bangsa Aceh bengeh ke ka anak bajing hai. Karena kah antek Yahudi pelindung bak Kapolres kah awak petun KPA hai binatang. Alah, hai meran pancuri kameng ia boh bui gila. Kayak apa sabandro ke ngolun hai agam hai. Baik apa sabandro ke menanti ke perkara pendeling apa pendeling ha? Apa pendeling? Balung blow lom lain apa? Apa Apa lom balun blow? Nyodum yang lom blow lom apa? Yang menyona peng siling tu hama ke yang ka gedah punggung barakon. Jit lom blow sino imran pasai apa macam peng nai sino. Padum ploh boh, padum rituh boh negara na peng sino baklun. Nyo peng baklun pakai nyo, tegolom lahir nek kah muran pasai na peng baklun ni sino. Baik ka pakai so kah yang bajung hai. Pau peng biling lu lah. Peng biling lu no pau put boh Honda ji sino. Put boh Honda ji pakai kalun boh peng. Pau peng biling ji pakai, peng biling lun pakai. Nyo na berat mulai kilo put kilo pau. Alah, hai muran pancuri kameng. Gaduh ke pegah mama ke got tat tega ketebar fitnah ada gop. Ka pegah ke pancuri kameng pancuri bom mamplam urang di petebit lon lam daerah mudi mesra. Kalau aku pegah kan menyona tengku 300 juta lon bayi peng. Toh tengku yang petebit lon lam daerah mudi mesra. Ha? Toh tengku ciup tanggung jawab dia. Baik gaduh tebar fitnah yang kerja kai kuti abu mudi mesra. Abu mudi mesra yang tukang dehan. Yang tihe lam tubuh uji ya. Yang diundang Imam Syiah PG Zid Abu Mudi tahun 2014. Yang Imam Syiah diundang yang Udayah Mudi Mesra tahun 2014. Tahun ada pun Mufti Adnan. Maka fatwa aliran kafe Syiah ka berkembang bak Dayah Mudi Mesranya. Yang Dayah Mudi Mesranya tok hancur but Tengku Hasanon. Hancur Dayah Mudi Mesra tok but Tengku Hasanon. Tengku Hasanon yang cip raja fitnah. Pembunuh uji ya. Abu Mudi Mesra yang cuak masa konflik. Yang putunya Tengku Ahmad Dewi lumonya nan. Yang binatangnya yang poh Tengku Ahmad Dewi. Lon kujit bersumpah dengan karena Allah pu yang lon pegahnya kon haba fitnah. Tapi bangsa Aceh hana ditepu. Gunana tepu le urung drone sedram dua apa? Jaitat ek Libya di Samalanga han dikejit wo kenan. Ugampung. Benar tepu le urung drone. Jaitat ek Libya di Samalanga. Tapi di Malaysia dia tinggal hang kejit wo. Cuak paling raya Abu Mudi Mesranya nan. Behana na depu le urung drone. Di urung drone gaduh nangke apa syamnyan ulama. Pe ulama. Ha, kita nyong tiat barosan. Ti bulu na kau likut na urung rudah ia babah hatu muka haji pahana. Kita nyong tiat la moto. Kita nyong tiat pakau lagu hana hirut babah urung yang rudah ia muka ia babah hatu muka haji. Kita nyong tiat lon depu mandung yang Tengku asenol yang tengah puan. Tengah karantina pu. Yang tengok karantina limpapnya nan. Yang preh-preh yang mati ia babah. Ipo lam babah. Desa gejaita temurka dengan tiagamnya ha. Yang tiagamnya temurka, lehnya temurka ngon gurelun lom. Yang tiaseno yang temurka jihan. Menyohana dilakem bak gurelun dan hana dilakem bak lon. Jih menyo mati di tebit rot babah. Lemat sulun jut. Lon ada nanggap ke lon jut tikam pungo tikam mabuk jut hana pupu. Hana pupu yang lun pegahnya terjadi di Bandung. Terjadi Bandung pu yang lun pegahnya. Gepedali le Allah. Gepedali. Gepedoh tentera droga Allah. Ha? Nyan ban gepurle ge hati Abu Mudi Mesra nu. Bertubi-tubi macam-macam penyakit. Nyo kapajo peng COVID-19 untuk mencegah umat Islam baik to tempat ibadah. Kita nyong dia ba Abu Mudi Mesra padumna gepajo peng COVID-19. Tanyong dia ba walid nu padumna gepajo peng COVID-19 sehingga berani tat untuk gejak cegahkan umat Islam ke perkara COVID-19 nya. Yang kenyan perte dengku ya ke mate dung.
Pertai tengku-tengku ikut kaum jahiliah jahilat kalahir dia ceh. Menyo ke perkara PUBG, ke perkara game hana so cegah. Ke perkara wisatanya hana so cegah. Pakon bak cangklak dat bak dia cegah bak tempat ibadah. Mesidro tengku, mesidro umara pi hana, mesidro ulama pi hana yang cegah. Ke perkara urung yang ka sesat, perkara urung yang ka menzalimi bangsa hana so cegah. Bahkan pemimpin PA sendiri no yang ka sesat hana so cegah. Bahkan na tengku yang wajib pilih Prabowo pi hana so cegah. Na takbir lem jihad pilih Prabowo ganti presiden. Nyan pi hana so cegah, tapu hana so cegah. Wate abusi mari lagi nyo kana pegah abusi kurang aja kana pegah abusi kurang tenak ulama, urang hina ulama. Nu timang-timang tiat yang toh ulama lon tenak. Pernah lon tenak ulama Rabi, pernah lon tenak ulama warisatul anbiya. Hana yang lon caci maki, yang lon hujah, yang lon hina nak ulama su. Na nu toh ulama su, kita nyong bak gure ke tiat. Tanyong nak beri baik gaduh pegah tanyong Aceh tak ikut mansab Imam Syafi'i. Mansab Imam Syafi'i mung tanyong pet. Kon mumada baik pegah mentang mansab Imam Syafi'i tapi hana terlaksanakan. Mansab Imam Syafi'i hana lagi nyan hai lumo hai. Hana lagi nyan. Nyo gaduh pegah-pegah mansab Imam Syafi'i tanyong Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ulama karismatik Aceh Aswajin. Cok petimang tu Aswajin. Ubena bangsa Aceh kabeh sesat but ulama tu laknat dillah jino. Kon urang lain yang pesesat umat Islam. Yang pesesat bangsa Aceh umat Islam yang penghancur akidah umat Islam di Aceh but ulama tu. But ulama tu. Kon but gok. So yang bi sokongan ke Malik Mahmud. Nan beso. Pedro ulama yang paling kong di petun ke Malik Mahmud. Pedro ulama syedra mutuah. Beh hana depu. Pedro ulama yang petun. Tak hana pelai lom sebut nan. Tapi urang don akan nutri isi. Pedro yang lom sebut nan yang lom caci maki termasuk na sidro ulama. Ulama bakongan. Nyan. Nasid ulama di Melabuh. Nyan god tat tega di petun. Hana lom sebut nan sid. Hana pelai lom sebut nan. Tabuh masa akan lom sebut nan sid. Benar itu pula urang don syedra mutuah yang petun dan yang pekong. Malik Mahmud. But ulama. Kan but gap. Maka pakon hancur Aceh nyo lagi nyo syedra mutuah karena wewenang gebi ke Malik Mahmud le ulama. Haji ni cuba fikir no tiap Malik Mahmud persiju ulama. Pat diduk marwah ulama tengku mutuah syedra lon pat diduk marwah ulama. Hana le marwah karena ulama jino perle tahta perle sanjungan tegai perle harta tegai. Maka gegadaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah le perte ante-anteknya. Macam ka kejadian di Aceh. Yang ini ka perkara game. Game sangat marak ka di Aceh. Kanyo, pakon hana so cegah mutiro. Pakon wate awai na yang cegah PUBG hanya siat tegai. Tiap tegai cegah PUBG. Nyo kana PUBG lom tema. Kana game lain lom. Hana so cegah api mutiro hana. Hana so cegah. Hana so cegah tempat wisata, hana so cegah buat tempat kafe-kafe yang berdiskotik, yang berdancing, yang lagu-lagu, hana so cegah mesti. Yang na so cegah, watena urung jak pada tempat ibadah ataupun pernah kanduri, pernah sama dia, pernah urung menikah kadang, nyan hanjut kumpul ramai-ramai. Nyan hanjut, sebab hana ita mompeng. Hana ita mompeng menyoba tempat ibadah terlarang tempat ibadah hana ita mompeng menyoba wisata ita mompeng awaknya maka hana cegah buat tempat wisata syedram tua maka pakon maksud merajalela di Aceh maka kon but urang lain but ulama ngan but umara karena urangnya yang sokong pemerintah yang sokong PLT nya menang cik so yang lindung PLT aci ni cuba fikir dia hana pun dia keluar-keluar yang lindung PLT nya ulama Asyid. Ulama Aceh yang lindung PLT. Maka jino dikena jak timbun ubena kubu ulama jamun getanyo yang ba Islam. Yang ba Islam nyo dikena jak pe abeh syedra mutuah dikena jak ku. Kuburan ulama jamun, kuburan urang jamun yang puteri Islam tu getanyo dikena jak kelabe dikena jak pegadoh sejarah getanyo Aceh syedra mutuah dikena jak pegadoh tapi urang don hana sadari tak kena ba marwah tu menyo dikena jak hancur dikena jak pegadoh dikena jak timbunkan yang kubu-kubu urang jamun kubu-kubu indah tu getanyo jamun yan
Benar depu benar sadari becut nyan kubu urang jamun dari Turki. Ha? Dari Turki sedera mutuah ke kirim tentera. Turki gede waceh serituh dro. Masanya. Dengan si cupak lada ke pegat bisnis. Benar depu oleh urang dro nu. Nyo dikena jak timbul le perte antek-antek yang hana tanggung jawab dikena jak boh sejarah indah tu kata nyo. Yang menyoka dikena jak boh sejarah indah tu kata nyo sedera mutuah kata nyo hana le sejarah tengok. Yang di saat tengok medalat Aceh katanya, maka menyo dijak awak Turki tengok hitanyong hoka. Kuburan indah tu banyak pun dah kena jawab boleh katanya. Pun dah kena jawab boleh katanya. Sedangkan Turki kiban jamun ngon katanya. Ha? Nyo dikena jak hapuskan pusarannya. Hai sedera mutua. Aci ni cuba fikir dia. Na so yang cegah, na tengku, na ulama yang cegah hana mesti do. Yang bahkan na antek lam yang lindung. Yang ke perkara penimbunan yang pusara kuburan. Alah, sedera mutua. Wate ada pegah nam lagi sang kelun. Kon kelun. Ilon kunu pelik puselamat ada lun ku tengok. Kunu puselamat ada lun daripada api neraka. Kadun dipalih, kadun dibangsat, kadun dibejat. Ada masjid, ada katanya bekli. Budi tepu sejarah Aceh. Budi tepu sejarah Aceh. Budi tepu budaya Aceh. Nyo hana kabeh lalo dum. Sejarah Aceh hana le so kembangkan. Sejarah Aceh dikena hapuskan di oleh perti antek-antek yang bekerja sama bak dalam pemerintahan. Jadi menyo hana ni cegah hana nelawan cedera lun. Maka katanya sejarah Aceh akan gaduh. Ya, yang di Pandan yang paling jaya, yang di Pandan di Banda Aceh, Kampung Pandan. Yang jaya tat kuburan urung jamun, kuburan tengku malam jamun. Yang padahal Kampung Pandan yang di Banda Aceh nak ke kampung yang sangat bersejarah. Sangat hat bersejarah kampung yang di Banda Aceh. Yang dumpu-dumpu gepegat rincung di sinan, gepegat pedeng di sinan, gepegat barang kepu di Kampung Pandannya. Nyoenon na perte antek dikena jak timbun. Kuburan urang jamun. Aci ni cuba fikir sedera mutuah. Baik tak pegah hele katanya rakyat Malaysia metong jino kabungeh hi. Kabungeh hino Malaysia ke urang Aceh. Kenapa kon? Sejarah nek katanya indah tu katanya dikena jak kuh, dikena jak tebe, kena jak bergaduh. Padahal dikatanya sejarahnya untuk tak kembangkan. Pakon ke kubu-kubu Belanda kafe lah nak tilahnya tak kembangkan juga. Got tahiro. Pakon pusara indah tu katanya yang Islamnya hana tahiro, hana talindung, hana terjaga, hana terpeglih. Tawa bajungnya. Panai antek yang kelola nanggro, panai pemerintahan yang kelola nanggro. Pu antek Aceh, pu bijeh Yahudi, pu bijeh PKI. Sang syok lon bijeh Yahudi. Kamu jampu inan di Aceh. Maka dikena jak pegaduh sejarah Aceh. Sedera mutua. Nyo yang pulih lun pesampor, terima kasih burai dadak. Jadi tiga lun pesampor kesimpulan pasal baik tegak hat ditebar fitnah demi untuk dijak minta subscribe ba YouTube lian bajingnya. Kali lun pegah kan? Hai muran pasal. Tiga lun pegah. Hanam ceh le lun jak jawab video bangai kah memang kaum munafik, kaum dusta, Yahudi kah? Anak bajing kah muran pasal. Nyo yang pulih lun pesampor. Terima kasih. Assalamualaikum.